Hetna Belap Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote Juni August ni sim somna thumni kho a Thusoh Lahkhom ho achi sani khu pabep sunga Ukraine sapai ten Russia gam sunglam kilometer somthum wa ala azo utolhan in mabana Russia in itilam dola hile thu ding hamti galdo pumi Ukraine ten le thu na nang ding in aumta bin a hi Russia intel so to kimani Ukraine machal na chu terrorist hon gam sung su boiding agut naw khada hi ati adi in hanglam Ukraine kaya Zaporizhia muna nuclear core pi me ka na khota an na thu a gamte ni ki ka ki ngo tu na thulela a ki kal na ha ta anei lon in hi Ukraine President Zelensky in hichilai nuclear reactor namun chu Russia te to phale thanei namun ahin amho bol hi atin hilla Zaporizhia gam kaya Russia ten atun governor pun haten anil kalna anei sin hi Ukraine sapai ten bom akap hupna anei zi uwa me ka chu so hi ati bang pharam te nuclear reactor muna me ka in radiation level ima akala ampon me ka chu phalme an hi tai akiti achi sani kho sunga Ukraine sapai ten Russia gam sung sauta anala azo naw chunga Ukraine president pon to pon video actress anabol in hi aman asaina Ukraine sapai ten surprise cross border offensive anake ball in mibulu ho gamsung lampi a machal na akineze hichin aba sa chu Ukraine ten thu di a thu tanna tundo kitna chole misat ho chunga phutna ngai cha dungzuya pe ding aba sa na hi ati alangkhana Russian President Vladimir Putin in Ukraine te bulu na le machal na chu Russia te su luhang na ho pen hi atin Ukraine to gamgi gam kai thuma security regime khauta aphungdo kitan hi thuso document in Russia panga Belarus ten Ukraine gam course to gam giwa sapai tampi atolu be ovin chule ten unit hozang Ukraine gam gi hoa tampi gunsan akoi tabin hi Russian Defense Ministry in thupon anai na achi sa Ukraine ten ahin bulu naw drone la misar tampi zo akapla ovin asejun hi gamte ni ki ka akibuina akho asit to lhan in China in ahi thei chena boin hi akho asit sa lhon naw ding in temna anai sin hi Chinese Foreign Minister pun ahi thei chena dal hong pi thum achi pi handing in anate min hi chu akhatna galmun jam kai sa hello le ke le loading ani na ki dona ki kap to na kho si sa hlan loading chule athum na ki boina hi pamlama kon chokai be loading ti ho hi a hi France, Germany le pretend ten Israel Hamas ke ho to na te Gaza gam sunga ceasefire do na ding phat ki di so thei ponte atina bana Iran le akiloi pi hon ma bana gal ho sit na thei ima abo loading in ki na zong anei zun hi to ki ma US Defense Secretary Lloyd Austin in West Asia gam kai sunga guided missile submarine go hi na ding in thulha na ananai tan hichun Iran le ato sot hon bulu na hin chi ha pi ho avendo ding hi ati China ten amasa pena ding in ator umloti chu unmanned thiltampo cargo drone anapati tabin hi hichu mi pi te man thei civilian drone ahin China te hi vanuiza drone simna lampanga changkang ta gamkhat chu hi India gamsunga hospital tampi akun resident doctor hon phattip lo ki phenna ananei pantawin hi thilso hi achi sa Friday ni kho a Kolkata khupia RG Khar a postgraduate trainee doctor na mai khat lungsit na beza su sit hi zowa anaki thana chunga lunglhei lo doctor simlai hon ki phenna achi la pi hi achi sa August ni simsam lakhitnin Kuki SOO groups of Assam mina po na le dem na thupor anaso do dungzuizin kumkhat wal kilong tu ta nampiga hinsa nu uwa August ni sim ko 2024 ni kho a Tingnopal le Chandel district gamsunga deumlo ta United Kuki Liberation Front UKLF le Tingnopal district Kuki Zo village volunteer ho ki ka ki thagim nei na ana na nampi kinya pi sol ta pasal hangsan mili in thina chunga hin Assam Kuki SOO group min lunghaim pe na le dem na sangta ki phong in hi ati Kuki SOO groups
asam in hita banga meitei ten tha chimina noimang ke ding ai gu jingla iwa nam sunga thet umta eile ai ki ka ki to mona hung so do a thisan ki so na am sing hi phamo kisan za cha zong akisale jing in hi kuki chate chenna munzo sia mi noiza uwa phat khat lai gal ehin bor khum jing hi epo na lau uham Assam gamsunga kuki chaten esan gal ahin joham khamin buipi the ke buipin sumla pai nei lego chule thisam phallevin panakilan chule nitin le phatin in muntin in nam mi te dingin pathen hinga taw khom nakin gon omsing in hi ati India gamsunga cheng kuki chate zo sidinga kuki len a cheng kuki chate hi ka in piu ne hivin the ta ke tha ke man ho hi agang lama inga owa kilung tu ta anam gar sa khom a lo hindi itu thupi pen divin timna sangpen kahin ewe atin hi nam pin lungtu kukilen munadin nang ke nang ho ke hoti peilha hutin malam no sing utin panghom phat lewhan itin ma zong le elol hindi wa hi muntina nam sipai nam volunteer so se zana sangpen kahin pewe tin thupon chur asejin hi India akon chamhat galsat meitei thingnoi keloi khom coordination committee korkom in August ni sim somlanga India chamhat ni khu Independence Day boycott aphong do tai hichini khole am ho gam sung singka nidan khana pat ni ha nidan guple minute som thum chan sat dang umding hidan korkom to pon khat in asai in hi korkom hin kumsi le India Independence Day Republic Day boycott abol sing hi korkoma zaw meitei thingnoi ho keloi khom ho chu UNLF RPF PLA Pripak KCP KYKL adang hi amho hin India akun Manipur chamhat sa ding lungtu nei puma India chunga gal abol u hi Anglo Manipur wal 1891 apat in Manipur chu British vai hom na nui a ahung min hi chole Manipur political le cultural identity hi ban nei cha in nop tha in ahung etin khorkom to ponjun asai in hi chole 1949 a Manipur gam India a merger ahung hi zong chu dan to ki to lo hi September ni simsom ni lekhat 1949 ni hoa Shillong a merger agreement soi ki kai zong chu thagum le hutoman lo sa ki kai sa hi tinjong khorkom in asai in hi India government in tu hinjong Manipur hi achen hum colonize kinin India in go tima thunei na nei jing pum in cryptocurrency Manipur a vai hom jing e ati local MPO asuthip movin sumna pai din mun economy adei dan u apai un drug addiction jawna in pulhang na social ills sa jing ve tin khorkhom in ngo na abol in a hi chule Manipur economy hi hanasa sa in India in ama thunui a amjing na ding in ama dei dan in akhan to sa num pon sumna pai din mun India a kinga ajing lo le hi thei lo ding din mun in akoi jing ye tin jong asai in hi Manipur kham to na ding lung thimpum pi a thengta adai sa na ompon Manipur akun natural resource homa India phachom na ding bau in amang cha e tin jong ngo na anei in hi alang khana Manipur gamsung boina kum khat hung wartan tu ni chana Central by Home 10 a hiding dol ta athutan na achi ha sa nai lo chunga tuni chana meitei gal gu bol hole VBIGS ho jalen na infar tru pisunga aspa ki koi lova thinghang bowa ki koi hi meitei te lunglei khop lovin thangphong ta India jalen na te in anglung ding India chamthat ni August ni sim somlanga boycott apon khum kit ovin hi Central government adinga mitlai ki khoi ta bang chu hi hilla biral lobby wanga tuni chana amachal uhi atop na chu chilhum de loading chu ahin apal age chu kuki nammi te ke lung khat phut hat le thisan lon in bau apo ding chu ahitai August ni sim somla khat ni khochun Union Home Minister for Labor and Employment and Youth Affairs and Sports Dr. Manshut Mandavia in Lamka Humpil in Gamsunga government scheme ki to dan chule dan le thupi din mun ho district administration to anasai home a DC conference hall mini secretary to bumuna district level officials DLOS ho to kyo khom na anai in hicha achun Dharun Kumar deputy commissioner le thangboy gangte additional deputy commissioner ADC in district sunga department hall lol hinale malama to gon ho chule dan le thupi ho minister pa an he salhon in hi government scheme ki GP dan ho aphozo dinga ahet ho zong minister pundialo ho to aki ho naw a anasai e dialo ho to aki moto zo in union minister in relief camp mun chumchuma
IDPS ho ki chip na van an hop pe in hi tizawin Dr. Man Davia in lamka sunga simlai ki loi khom ho chum ho to ki ho khom na zong an nei in hi student organization hon ha sat na ato hole chamna na dinga lunggel an nei ho an sei POV chule ngai cha chum nge in memorandum zong an POV simlai ki loi khom na chum minister to ki mu to ho chu Jomi Students Federation Jo Sangnang Pongpol Mar Students Association Kuki Students Organization le adang hive simlai ho boina angai la to kilhon in abuina ho zo chana su lap na hinating a panlading in jong asai in hi infar el panading a akinung le masing in mini secretary campus nga nasa muk bharat abhiyan noya thingke akha jong atupa in hi August nisim somnani 2024 ni ho in Information and Publicity Department Village Volunteer Eastern Zone in President or General Secretary Kuki Inpi Manipur heng'a lekhathot VV Eastern Zone la UKLF kika ahil chinna anuya point gup ho hi ape akhat na TS laizang thu ani na voice record viral thule VVEJ hopa ki matna thu Athum na UKLF lamkai Mr. Khup Mangle Manipur Chief Minister Ambiren Singh Naupa Mr. Dilip Singh Business 2 Ali na August Nisimko 2024 Incident 2 Anga na August Nisimko 2024 Incident 2 UKLF in reinforce akiko 2 Chule agup na Kuki Inpi Manipur Kim heng'a VVEJ nge na 2 Achunga point khatna pat gup sunga ki seile ki zaw sa to chengzo se hi VVEJ khwar committee zo sen kim kea ki holha na le ki thura na hin masanga pat VVEJ bol le to zo se hi khwar committee zo sen ki hoino khaso ta hung ki charjing hin khwar committee sunga khatlani sei hat a hilole bol hat ja ki tong khat cha am khanai poiti hi tu apat alam lama lam kai hole nami pite nei na happy diwa kain ta lang u hi tin lekhathot chun asai in hi dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon mang phalit chebe